Wa gĩcigo bunge kĩa Imenti Central niwe Kĩrĩma Ngũcini augĩte nĩ agwĩtĩkanĩria na ũgambi bwa koti bwa kũregana na gĩtuo gĩa kũrigitĩra mũrimũ jwa Ebola aja Kenya. Kĩrĩma akiuga nĩ itua thirikari ithithĩtwe ikijukia ĩtambĩte kwaranĩria na mwananchi na kuigwa uge bwao, agĩtarĩria no mwanka Mũkenya anenkerwe kanya ga kwethana ũgambi bwawe. O rĩu akioneka kinya kũtharĩkĩra mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa UDA Hassan Omar kumania na mĩario yawe ĩrĩa yonekaga ataka atonyera ndũrĩjo imwe. Kĩrĩma akĩmwĩra Kĩrĩma rakinya kĩrĩ na kura inyingi nkurukiambwa. Akiaria kanisani ya St. John Kithuye na Bothugusi West mubunge wa Central Imenti Kĩrĩma Ngũcini na ugite we na gwĩtĩkanĩria na koti kũrungikwo kwa waka ituo bia gwĩkanja mũrimũ jwa Ebola. Ituo bia birarĩ bia kwenterechara Laikipia, akiuga bibatigwa kwake kuthii thwĩkaro bia mwingi akariba kethamba gĩtĩkĩria ũntu bũu, na akiuga kũrĩte ituo biu nthigũrũnĩ ya Kenya nĩ gwĩkĩra Ngai ũgwati-inĩ bwa kũgwatwo ni mũrimũ juu. Na support bile koti imefanya kusimamisha mambo ya watu wa Ebola kuja hapa Kenya. Mimi nasimama na koti, nasimama na msimamo ya kwa sababu hii kitu ikikuja, hata kama itatushika wakienda, yule jamaa pale anakojoa wa Ebola pale na tupa makamasi, mwishoye huyo akikufa ama akipona, yule askari wetu wako huko, kwa sababu wanasema ikuja Laikipia kutoka Meru ni 70 kilometers. Sasa kutoka hapo yule jamaa akikanyanga na askari wetu yule ako huko akikanyanga na viatu, ndiye atakuja naye huko nyumbani. Na akikuja hao watu unaona hawana hiyo protection ya Amerika na hiyo kitu ingine. Kingi Kĩrĩma norotete mwandĩki wa kĩama kĩa UDA Hassan Omar akiuga no kakomaria kariba Kĩrĩma, na akiuga Kĩrĩma kĩa komaria nĩ kukura iria nyingi chiri nkurukia na rumite, na akinyira we kariba Kĩrĩma ikibare nyuma ya thirikari Rais William Ruto. Mtu yote asidharau Mount Kenya, mtu yote asituweke kwa kikapu moja, mtu yote asidharau sisi kama community. Sisi ni supporters wa William Ruto na tunatoka Mount, tuko pamoja. Kwa hivyo Hassan huko Mombasa asifikiria anakura zaidi ya sisi, tunakura hata zaidi ya. Na wakiaria mũkarĩrĩ wa kamĩtĩ ya ũkamati Kĩrĩmbunge nene na ugĩte siasa iri gũkũnjĩrwo rũtero rwa Kĩrĩma thaiji nĩ chiandwa na kũgokania ntũ ũndũ bũrĩa thirikari ĩkanũkia akiuga mũroto jwao nĩ akariba Kĩrĩma bethire barĩ thirikari na tikĩrĩ rũtero regani na thirikari. Tukiwa kama region ya Mount Kenya tuwe watu ambao wako na mwelekeo moja. Hatutaki kuona tumegawanya watu wetu. Wao tunawaambia waende hivi, wengine waende hivi. Tutakaa nje ya serikali. Na mnajua sisi watu wa Mount Kenya hatupendi kukaa nje ya serikali. Kĩripotera Ndeto Werũ wikendi rĩakwa rĩĩtwa nĩ Mũtungi Kare.